Kokori ke hufanga mo he ngahi talwhakatapa ko tabe ko wha o atuwa me he proklaman. Ka tā mo e whainga maari e koia pongpongini ke whahoko tai tau proklama koia FATUFONUA fo o ke weekend. Maloma tau mao e uke fo o koini, pia whataunga pia kuangole rei atu e tau proklama ka te ki motolu, ko toa pe ki apina, lawa ke tau wahe i he proklama koia o ia honi. I hene pehe ko whiwhia whoke tata rei, Paula Piveni Piukala, o kune lotonga i fis i he tainim, lama ke whakahoko proklama koe ni ki mua ke whoki atu ki tonga eki. Tata rei koe Piveni ki he proklama koe i au wikini, whataunga pia ku nake mauha ki i whalaule rei atu ki fisina, whewhe hake masi e whonuana, whewhe hake ngau whahoko mihena. Ia malo pita solo e, kore piki hu whangate pe watapu. O ia, na inu sirana koke he uko sipau. Kia awhafe mai hinga koki. Nei ai o foki he o moni tepa. Kai ke langa ngofua e aluba te. Ki toloi mai ke pobre lua. Ai apa ya he aple lulune. Te mak mai whanonong. Te ki toloi wharearea ki he pule lulu. Kau ke heke ki le pere pai peheni ke. E wiki ni. Toki alu ya. Te toki wholau e poni e son. Ai o mahino me wharearea e toki kamata he pule lulu koe wika hau? Iyo. Nei toki announce mai pe he whea pule lulu. E toki o wai mea mo ua Paremia reo e patongia malu whai wawa. Pe toki iawa he pule lulu. Ai ko lere ko ia le foi wiki ua. Pe hape la hika ku whanganga he taimini ke tāpuni e wharearea he mea. Ke tāpuni wharearea he aho anima o me. Pe te whaava pe he aho lake suni. Mai e wharearea he ko hape foi tau wharearea ko whafa mai e tau wharearea. Ka kono maui ma hukia ko ke tālanga e ku mea. Enai kai ke koe foi ui ia kon ke ho he pule lulu nei kai ke wha asenita ia e komite asenita. Ka koe ana whawhihu i ke sea pe koe hae mga tūnga wa e ke o ko tāno e pa te ke o mai e ko hange ngari wale na refuse ke whakaukau e mea koko. Eke. Ko whamalo pia ke sea o. Sige ke sea o ke iloto maa pa. Ata mai lele te ke ilo uri pe ilo kaya. He ku netari mea uhinga lele. Ai ko e whawa kone ui ka hau ke tālanga e uri poti. Koi. O ki tai mila he pita pe ha mohua ta matol ka pau mohua te prelu wi ka hau ai a ku rea me ni to ki tapun fu ka hau anima ai te sa tu ko fi tai mila ko ia to ton pe ke lava nga vela ke ripoti koi
ya o fai nga mari le le o fo pe foki o kla he me ki foi taimi go ni e ki no fa te ni si ni o lau lau e u na uri po ti u he nga isiu ke wesi la nga hi no kai ke la he me o fa tonga kana te ki fa no discuss ka mau inga ka kono mau inga e ko o mai ke unga ke tai mo tala no e pa che ti o hinga lele ke hinga tai o hinga ke ka business o hinga ke kakai o hinga ke ka tu hau ka I foi ai to vai e me ko si o ke ai ngi ko ke tokai a ka mai lele kakai ke waki ai ke nau mahino e hala fononga ko hai o inga o hike pa che ti ko hai me alahi o se ma wai ke whakalahi ngai totongi tute totongi tuku hau mai mea e koe ke utui au ko mea kowi ai tute mo tuku hau o ko utui au ke mahino he kakai ke ifo e nau whi lau lau e ka pai o sanga hiki ko me peu nau se gai ko hiki wahenga pei ko wholau o ka ke sia tau make sense ke hoko atu ai tau whonga wao whatongi e whonua. Kai ke, o lahi au pito mea o fihi ke whakaukau. E anga maheni wa. O whatonga i whakau he mau ki hiki mai he wike mai koe. Hanga unau whihi anau tono. Hono whihu ia. Hanga whihi a no bere kau no bere ia. Mo kau whafonga motu ahono toi whihu ia kau minista. Ka ko loto ka we ngai mea ko loto ke wanga rocky race ki boa fai e tano. E ka pau hange ko ini ka we mea staka he ko. Ai ni tala mai ke ai pe mo ki fala la ke ka minista. E ka to ko no si e nga ka minista. Hange a we ya me ai no pele tata mai o te tala no ke mea motua he ko osia ka tala no ke langa fonua fo o kai ke uhinga lele ka te au he whepaki ka toa ia e mo tō whola ni awhia o whatongia a mautori whare area ke sivi aia ko mea ko hei ilo ki hana whakau e soloa he whakau ai whepaki whakau anga maheni mo whakaamu ni awhio ke alue ki pore anga tariui ke whakate magalati angi he ai wai ka whiwhia ve he tari he sea ke te whawa whare area ke tala mai o tu e lahi umea lahi e o haki Mola. Ko taha foke ngahi whihu ia ku hohaa. Mautol me ta wha kone nai race tu foke e karino i he polokalama kona mo whakahok mo se au si New Zealand. Ai whakaukau ko ia pe koe haha whainga whaunga ke lava. Ai kau taki ke nau lava o whihu ia tu ngahi mitia pa nau o mai nau tari. Au ku whawhiawhia pe ia ku mahino ka mautol. O ku mau lava mo tole ka whakafofonga whare area. O aveha mo tohi whihu ka nau o atu angere mo taimi ke nau tari atuai. Pea koe pe mo taimi e ku lava peke mo whihu i hanga tono atu ka nau tari atu hanga tono atu tari ka mo tolu. Aia koe tuu koe ni koe i he taimi ko mau whihu i atuai me murini ki he paremia aluhifo ka atuai ki lalo mo ni kau minista. Koe i mea po ku mau whakaukau ki ai murini. Koe whihu i atu pe ia koe ngā ka pai pe mai te nau tari mai ha taimi. Alata whi artikolo ia o kai ki nau whia maari e pa nau tamai. Ka hana kai ke mo o maha mau whainga maari e. Pea mau taanga rewa koe aho me ana mau whihu i atuai. Ka ku mau os ilo pe mato koe whihu i kotoa pe ku awe o koe peke o maha tari ia. Pe reply mai pe ta mai te mau ki si o pe ki ai kai toki whaha. Ha tari. O koe peke tari maha ha tohi atu ia pe o koe peke ke whaha whainga mea. He taimi o atuai ki he kau taki koe o pure anga. Aia koe ngai koe ka paupe fo ke mau atu e mato e whihu i. Koe ngā ke malu e ta whaaki koe whakapala nisi ai o ngongo.
Ko koe ke mau iloi po ko wheha, ha kuonga. Ko i Nusilani ia koe mau whehui ko koe ki hamea ki he pore anga koe Nusilani. Koe tawat pia whehui koe a kita pongponge taha ko stuku mai tari ia minista. Poko hataha pe whare area ko stuku mai. O ta tawa pe te ki te sio ki te kia kwa ina ilo mai ko hai kita. Ka ko te aratu pe whehui ku hao tari he ata. Ko tonga pe mo whaamu. Ke aha whainga taimi. E lava pe ka pau ka ke nau tari mai pe a fotu upe ha nau kau ngā ue. Toko taha koa kone fui tango tu pea na tari whehu i holo ke kakai mo kakai fonua ka ngai mitia ka koe ke ilo pe ko hano solova o e whahinga palaparema ko ia e pive. Io, koe mahino koe a kuia, koe attitude problems e nia. He ko os mahino ko tau te kaiwe te ka ki he halafono wa te mukala. Ka ki mua bene awhia. Ka koe ka anga nia whau. O whakapiko pe tau kau mitia tau tolu tonga. Nau whau pe toke nau mitia wala maape. Ka kia au, ka jaha mea e tish out on the plate. Me whainga mindset ko ni. Ke au pe hene anga whakau. Ka iaha whehui e kau mitia au na usilo na toi tai. O anga pe kau mitia au tuka te ahatolu. Ka ia respond au release information ko ni. Ka tuan ke unga ka lava ke hoko ha issue. Au hanga hui ia pe kau mitia ia hanga una whakau pe na toi whakailo na tolu. Hanga ko ni so. Hanga ko ni. Ka pau na kai te hanga o whehu ia judicial review ai kupu ano ni mai ko ni suto. Ke ngau e pule ko ia. Ka pau na no pia i pia o e whamore ka pau e os mahino ka uia anga ai tari me. He koe mengo na maari ko ka au so. Ko Electoral Commissioner. Ko ia pe se ai whatato ko ni. Ko ia pe se ai pe nolo. Ko ia na hanga apointi ka whamau. Os mahino ka te au ko ia na ni whai tu ni pia ko mea ia e alu ai. Ka pau te tau tamutu pe o tari o lebe li liu e ngā whai lao. E ke li liu ia. Pau ke tau silence the status quo. Ke ne lava o mai, o ne hulu mai hala whanonga ki hoko kia. Kia wea o kuosi ai o kuai whakaukau ki ai Transparency Act, Right to Information. Ta kia au, piko pe kau mitia tonga aia. Silence e pure anga. O ate, he wai, e whajaha mitia e whehu tai hane tari. Ne o smau e tari, o ngā peko ki whehu ki whehu i peke ki. Pehe tokua ke whakaparanis, pehe tokua ke whakalala. Ko ke te kopi. Pai mo ke lapu mai tari, he te pāra, pai mo ke sio ka naurere. He te kopi, e te kai ve te ka. Kui au e lava he. E whakiki whata mai pe mo whalongolongo pe mo tai whahamea. Pai mo te kai. Pai mo te kai. Koe hange whako ko whamatala ne nai, mo tāpuni a hua nima, whaawa a uloaki. Ai aku o lolo ange tutuko e ala whangiako GPS a. Mo ki breaki ko ni e. Teo GPS a ai aku na tohu wike ua. Ka ko pe wike tolu. Ko mo ki tutuko a mo tolu a hua nima peke a uloaki. Mahalo na ku sio pe kau taki ku o kulahi pe mga hitain tāpuni a ku tutuko holo pe ne mo whai pe ho mo ngā wea mo tolu me mo taktaha office wa wahenga. Kako anga pe kako malo pe ni mahino e lava ke mo hoko atu piveni he wika hau. Koe, tau e ni ngai foi complication o ku fihi. O te rei tau mako ka atua te dori pieces of information. But I think in due course, e te tau lawa ko mahino i e. He ko hanga ko kulau e solo. Nei osi confirm mai me office palasi tāpuni whare area. Pea, pito TT7. Ko so mapuri ko ia o awa mai. O au mai ke aho ni koe. Lahe u isi u race. Koe. Ko kui au e oku. Maru. Oku kaka mai ni awhio. E pu mai no. Kai ke koe ka kai lo. Ko suanga maheni be ho. Nai kai e pehe.
Kau ka ngau sisi, kau ka ngau sisi ai ngau whakare. Te mea mo e tāpuni ai whare, kau rere ngai komiti, rere ngai komiti. Kau, again, lai pe mo ngai anga mai ni. Kau anga i whakakau solo, i ka pau e kai kiu. Ka pau kiu kau mohe. Kai ka ki au ki whanua, nau whamalo ia sea. E koe ke pipiki ia anga maheni. Kau mui e mea uhinga li dei ki ai. Kau au pitahe, o fia au pito. E mahina ko te whawa ai whare. Ange ko kulau o ko whaou, ko iu ilo ai. Ngahi mingi i mea e nau. Anga whaunga ngā oe, te koe anga maheni. Nau sai pe, ka kono sai he koe iu. E koe ke uhinga le renga he anga maheni koe nike. Ke whahana whakapapa. Koe. Kone tu foki he, tani mina u whatonga i hifo, i he tahenga newspaper ku polosi mai ai, o ku whaihono e ke i whakalao, ai hiki wahenga koe whare area. Ai whaunga pe o ku berite, pe whakalao, hiki wahenga koe ia, pe ku hahana whainga mea, o pauke alo ai, na te ki honga lau ai konga koe ni, ka ko ilo i pe koe whakaukau e ni ke whaihano e ke i whakalao ki whamauanga, pe o totonu ko ai a hiki wahenga koe ni nai whakahoko e he whare area pe i kai i piveni. Ko au whoki au ko nā gosilea pe au ia e solo. Pai ke tui ke whaunga nei whai aki ai hiki wahenga. Peo koe ke utui o waha makatuunga whakalao o tohi awe takai. Mandoi na whuia pe u mea ko ia. Ka ko o ko whiwhia au ia ka pau o kulawa whai. Whahoko ai mea. E nā tautou reisi pe ke he sea o kai ke utui ko haanga maheni ko haanga maheni tene lawa o wai ku mea prescribe pe la. Ko hiki wahenga o prescribe pe he la. Ko whakaloloa ko te liwi prescribe pe whonga ko he la. Ko ngau e ke anga maheni ai ko na ave tohi ave takai. Ke awe is a illegal means of executing or exercising. Ai ke au koe naku whakakaukau au koe taimou o mai uri pōti. Ai koe taimen ke reisi ai. Ka pau o ku nau whatonga i hua, ka pau o ave ke whamawanga. Ka koe ke lava o fusio ke co-relations. Ai ka pau i tikrea mai whamawanga o ku tai whakalao. Pea ku totonu rewa ke timane ai payback katoa hiki wahenga. Katoa pea moe payback. Ai wahe whoke nau tolu me wano tahawalu. Pea hiki moe wahenga. Ki au o koutu ina o tai whakalao. O tai whakalao. Ka waifo ke mea na kurea ki au whare area. Ko sio ko ke wahenga ka whare area. Ai ke whiuma. He whakaukau ni solo. Ko kau mo ke mea koe nau ave koe kupono ni ma ke whiuia. Ka pau te ke hu mai ki whare area o ku ke whie kaia. Ka waha mea kai ai. Te ke raki kai koe. Ka pau te ke hu ki whare kai o ku ke whie kaia. Te ke raki kai koe. Ko pau ke kai pō koe. Ko foi whakaukau ia e kusio o totonu ke toi revisit. He ki au, o koe whake rea tu paula ka pe, koe monu ia anga mai mara ia anga wharea, o whonuan i wharea rea ia. Aia ki au totonu ke benchmarking i ki ai. So ke ngahi poate ia koe, ngahi poate public enterprise. Koe. O alo ngahi wahenga ia koe ia au ia wakilu. So ke wahenga koe kau whaulao koe whahinga koe koe pehe koe ni mamano.
ai pa na to hiki ko ni ai ko solo tani nei ke tila ai kau ho ho ale ko ai mon ha ne au pe ha tau pe ha no ri na lo ki tai pa ta mana ke na wiku tane nei ke tila fu kau ho ale ia ta ha komi ene ki sponsor ki au whakakau whatu tāmaki mo. Ki ha whare whaulao, ke nauhanga whauelao ke kāwene aki ke oe, re kina hata oe, sio kita oe whiwhiri mana. Pai ke totonia ke nau ofe ka i whare aia. I mean, mahalo ke toko lahi ia. Te ke nau ngau na doha atakai, te nau maua e wahenga. Solo ko viu fa foi tu en ke la nga o ko sio fi ma ke fai he ka nga fa fa ale ke na o la e ko tam lo ti ko la o ko fo no mal fai ate ko la ke te au tu o ma wi nga ya ke tangata fa la o tangata fa ale ke ni ile la ma wi nga ke te la fa ka u hinga aia ke hawe he kai te o tata kai olo a ke whakakau o tangata wharearea. Kai ke, koe mea e nau hanga race, whe mau ke o mai. Pakai ngatai, o mai e wahe ngā tālanga i mai ke whanonge kaka. Te waha uhinga rerei, te koe jaha unga rerei. Pea o mai, koe sio ke poate uhila. Ako foi toko hongo fulu o lunga e una o siwahe na tole miliona tupu. Wow. Ai ko sio ha uhinga. O na muto i pena tolu ko uhila fo ke solo. Ta tau e bebe ko poto fe CEO te ke tana pe amount tau. He kuai ho machine generator. O gai mo network distribution. E gai mo mitau ke lau mai consumption. Ko foi me ko foi ka lau mita pe ke na fa na fa tongia. Ta pe ko hai un tamu ti olunga ai. Wana me mo vai ka tana sili dia ta ta pe. Ha ke pe ha pesa ha pasi. O na fa tongia. O ko ke pe ke na te mai te fa kau ha innovative. Pe ko ha toi fa inga marketing ke to o fa marketing e uhila. It's a necessity, it's an utility. Kuo pau ke ngau ke he kakai. Ai ke au whainga whahinga, sio kai mo o race, sio hono sai ko e solo no race me ko ni whare hoko. Teni hanga rewa we e fu network e whakau rewa whare area ke nau hanga o siofi katoa ai ngahi wahenga o malu he mawhai o tuku i he pure ama. Kui. Mo lahi pito e piven ai a kone tu uia i he tawhaaki ko ia ai a ku whaike whadara noa ku tau tui pe ka pau e lava o whai a ngau e ko ia pia tālanga i ngahi wāhenga pe he ke ilo i he kakai pia ka pau o kuia mau pia ke alu ki olunga taha kilu pe fiha kai koloa o ku uhinga le rei ke kakai e wahe he kai lewa ki te atu e mea o si ana wahenga pa whakalahi na tau mangai whetu ke kai lava pe o lava le rei pe ngā ue e bibene kuai ai ka veinga foki ku o ku nata o si kamata tala noa mai ai pe ko tui mahalo ku mahu inga ki tato e foki ki ai ai ka veinga ko ni kuai be ni i o taim kou tau tala noa he asika o kuai ni i he ku nau fia mao na toria ki tau mawahe au pito me ai ku osi ngoto asika ku osi fai ngai totongi whakafoki ku osi fai fie maari e kakai me hafua o wai ni ihe ku nau tala mai una fehui ngai fehui ko hai kehe o e tutu ko e na mate kakai mo asika he ku kei mate pe kakai ka ku haku tau whamamafa he asika ka kontu ka venga e ni o hange mahu inga ke whahafoki ki ai o te hau ke te ki mahino ange ai foi ka venga ko ni hena takamata mai pe pata to ki afe ke u me hange ko lere ma ko ni ngai me na hoko tai mi ko ya ka ko be ke ta ki foki mo ki asika e piven ke ta te ki foki o wakai
whamaopo ko heri poti na ulau hiwe whamaopo o kufu interesting a bit. Ko ia e solo. O ku koi mau inga ia. Mau inga ia e tau ngā aue whakapolitika re. E tau whamaopo e hala whanonga. Kapa te whatonga i ngahi whanua māmange e lotu mo ia ko. O kua upe ke ngahi i whehalaki na whai he pure anga e ngahi tau. Senturi ki moa unau ke o mai peo o e tuese wisi ua. Kai lava ke whanonga whanua. O isi ugo ni toi pere ngesi ange ia he si oga ako. Toi mawha tuki. Ko hahono uhinga. Kono uhinga he kai ke puria ka kai goi ni. Me he ngahi tuunga whai tutuni. Koi. O kei loka pana, e ko whakaukau koi ke mou o ne whanua. E he ko ngahi kai ke nau toi iai. Halope ne haki me uriti. Ka pau he kai ke tau mahu ngā ia he mo ui e whitwha. Peo ke kāinga ki ai, peo ke kāinga ki ai. Ka koe aho koe hoko mai ka koe. Aho koe hoko mai ka pau koe. He e toi repeat pe mea te tau ia. I he whotunga ke kepe. Sio ke he koe. Mea koe ma mawha koe ka au. Koe taha ngahi i whamau popo. He kau whamau whatui. Kono whakatau e waka. Panauhanga rewa tite ila i mai whonga ne whakatau e waka. Moeanga e whepasi aki mehe kau taha koe ne shippingi pia moe e pare mia mo ne kabineti. Anga whi tūku aki holo koe o whi hono area i ke whakatau e waka. Ko sea he kabineti a hoga pare mia marolo koe. Aingo ko wana ia i he panke pure o i whanua o i ahoni. Koe whakakau. Koe uhinga whokia e tauhanga koko whai hano investigative commissions of inquiry kia whahinga whakatamaki uloaki ke tauhanga identify koe haimena. Ko hai e kakaina involved ai koe haimena he halaki. Identify mai eni he kauwha mau. Koe palo parema, au nau pehe koe tupu anga o e whakatamaki. O koe kai koe tūtūni a kapiteni ke wholau e waka, pe koe ni tūtūni ke he meti, pe koe ni tūtūni ke kau waka. Kai ke whelawe ia mo e wholau e waka. Tala mai nia ko hono whakatau pe waka. Koe kamata, koe tupu anga ia whakatamaki ko hono whakatau e waka. Uha me pehi mamani. Kana i, ka koe mea huloloto ka au, hei ne pehe koe uho. Koe uho o ngahi mata vai koe na nohanga. Koe uho koe tai malawa hei kau mau mawhai. O whakahoko whakapoto, mo tāu, mo whiunga ho nau whatongia. Sai, pane o identify mai ai pare mia, identify mai ai secretary shipping, identify mai e share shipping. Ka toa fu tolu koe ni e solo. Tau whakanoa hake peo nau te hutu mai nau tore ngā tūnga mau mawhai. Osko e tala mai, mate toko fitu wha, ngoto e waka, more koloa e whanua, more panga tarifaki e whanua. Koe hae, koe uho. Koe kai ke nau whai he kau mea koe ni. Ke whakapoto, tāu mo whiunga, whahoko ho nau whatongia. Sai, koe uhinga iau te resurface e mea koe ni. He tau whetakai holo he longoa i whare area, tau whatoka ngai. Koe foi whihia angai o koni stutone. He koe uhinga e solo e toi lave ke mea koe ni. Koe mau whetakai mai ke ngau ea ke whuirea koe whakatato koni.
ke tau koni suto ne ke ngau ke whare ke whau e lao ke hu mai pe ke ngau e pe whatato ko fo I whakakau go ia te ke usio he ko ilo pe o kuna mahino I pe na tolu ai me go ngai ka ko ngari vare fo he ko whakakaha to koni hange ko whata no ko te ilo pe to whamatara I fe solo ka ke ka feu ka whanga taha pe ia feitu pe maman pe tene e ko ha hina ko ki nei lo pe fe inu ko ki nei lo ko nga ko content ka pau te ki hanga fetongi a content ni hange ko glau won ki fata to ko ni ka ke feu ki maman ko ke tala no he concept pe fata to ko ni ilo maman ni winga fata to ko ko ele au ta to fetongi content ni ta fata to ko ni fetongi content hina ko ki ka tau ki ui pe ko hina ko ki fe ka po te hanga ko tai ko ai fo hina ko ko uto ai me kala si ne ke tari o tai fa mi mama tu a ke ui pe hina ko ki ko hina ko fe na fa kau pe ko jo la pe alu fe ta fa se le fa ulao o toi o iku ki fe kono ke ngau e ke fa ta to ko ka ko pare manu lo ton sol I ngahi lao motu a kawai lao wani anti-corruption. Na ke ngau e ki pe lao ko ya whakare a ki whakataha tokoni. Ngahi mawhai nei nofo ia he whakataha tokoni. He kaimi na ke hina ko na ke kouki ai a hina kouki. Liri we ni he ahono ai me kalasin kai ke inu pe he kau whau lao ai hina kalasin ni hangi ha hina kouki. Ko kuhinga e whatara noa. Ke ngau e hangarewa he whakataha tokoni a koni. Optifine he koni sutone kupuni manoa. Hanga ina utoria o assume ai foi kupu ila ko to pe asko fa ta to kon assume ko na uma faia na ka o ku ka ia foi ma fai e hanga ko sutone to do ne ma fai ka ko fa tu ta makia he ko haina de fai u fit solo ko fe hu ita go go mea ko foi tu unga ku ko lot chancellor na ha tu unga pe he ta val fit lima na unga ko no au felave me lot chancellor Ika, na kai pagi ha lo tenta la ki mo. ko poini o hake mahino ko foi hijack he kau papalangi ai foi hu go e lo chancellor pa na ko foi hu foi me go pa tau pe ko foi ku puila go e ulumotua ko ma pai ne ulumotua ne tu ko di su done pa a me kai ma pai go ye o ki uhinga le go tau fenge tau anga fa makatu e ngai whakaukau whakatonga. So ke hau kātoa mea kone, hau ka mea kone loa loti. Kai ke ha criteria ta, discretion pe. Kai ke, ko uhinga ia e solo ko pe hei. Hei kai ke, I'm not going to tiptoe around he issue wani. U issue wani o pere nge se fefe la ve, mo kau ma fai o e ahoni. Ka e fefe ta whanau e ka hau. Ko me ko pe ko pau ke ko tano ho ke ko to ko fai ka ko sales vaka ko ai ko mi sinte a ki kale pau ke fo ye sameria pa wai hala lo to kolo mo hala to akolo ka ulai ta ko ke to ko vi na takai hala to akolo ko nga ki o te na fitau la mo pala pare ma e ko sameria na va pe ma ka kai siu Eko ke te komi pa nau takai mama ore vai hala to kolo ke o te nau fetau la ku mo fili. A nau takai pe o kolo sa ke ki kare ke. O hinga he solo kuo pau ke uloe he fu hala lo to kolo. Ta wai pe ko ha fenga ta o malumu mo fakatoka. He ko anga ku fakau ka wa pa ke sote me ko ini. He to tangata ko ini. Kai eu to e to ata mai lele ya me to tangata hoko. To ko ki tau ja to pe mapure fe ya. Ko lau mali e fokia reform na tau ka ve.
a Crispo iwa. Ke tu uloa mo tolonga ko tau faunga. Ke ua to hoko hapalu pare mai. Koi. O ka ataki a tangata o wai no ngata anga. Alwa te alote. Ako sia o smoko ye a kiwana ke halafononga ko ya. O smoko ye fare tu ika ko kau fare ye tau te fito ke kau no pele. Ko ngai isiu ko ni pau ke weisi I fare area. He kai ia. Ko le ka te uhinga le rea fare area ia. Ke haure wau kona ke tamte ia fare area mai a sirinia ko ave ke ngai vaenga. Kana fare le pe fa va ta be na tolu. He uloi o mai ke talanga hala fononga. He funga te bire mo ma. Loi. Kau ke Ai na totonu ia ke I whakaukau koe ke whakatahatokoni piveni. Na totonu pe ia ke taimi koe na tauririu ai, pia tō au pito pe ai whakatahatokoni ia. Ko utala noa ni me he koristuto ni, ko ngapu na lahi hono, ai ume ai na na huka ki he rea koe whakatahatokoni. Pia kukei ai a kone, ka kone tuu whana whai whaiririu, pia mamahere vai ai tu ia ai mane kau wharei. Pia ko taimi ko kuia na tō whakatahatokoni, hange pia ko nau tolu pia tala noa kai ngahi kupu kehe ko ni stuto ne o kuai me ak whakanofo he tu I he whakatahatokoni. Ai u tikai peke hange pia na tikai ke mate whakatahatokoni ia I whaiririu. Oia. Ka koe foi pau ulotu ia. Koe foi kākāia mo pau ulotu nai whai he tau ko ni stuto ne. He, ai pia ko ulau solo, ka ke whetonge content o hina kouki aki hakala sini. Te ke ui pe koe kouki. Ka content e whakatahatokoni have changed. O si liu ia. Ka unau kei tau hipe na tole container. Kei hui pe ia koe fo irei polo koe whakatahatokoni. Koe me hame hoko ai. E whainga kaha ia kaha koko mui mai. O hune whakakaukau koe whakatahatokoni, ne whakaukau koe hina kouki. Ka kene anga I loi. The content have changed. Imagine ka pau ka foi hina whanawau utu ia ka foi hina kouki ko ia. Koi. Whainga whakaukau tatau. This is ki hau ma se o nofo ka whakau pena. Hanga whewhe. Hanga whewhe hono whakakui. Tai ke ka kuai pe whake mo onia I siu ia. He ko ngai na kai ke tau whakanatula e tau whanonga e tau whatunga motu a tau. Na tau lahi tupule whanua tau tolu ia. Aia ko whehu I koe ke hunga riri. O au te mea ko ni solo nau ke lau tohina e a koi. Kono fusi e maui fusi whanua. Mo fusi ai whanua. A kono teke langi. Koe ngai kalanoa. Ngai kalanoa koe au. Unnatural. Aia kei tala ke a koi pe a umai ke a hon pau. Kei ai whainga mindset ia. O nai lua I pe hau e tia ki fukumete pe. Whakotu umai te moui. Aia ke hau o kai koe uhinga koe ke hangai he whaunga o whiu ia. Ai uhinga le rei pe make sense pe whakanatula. Uhinga whakatanoa whaksolo ke whakanatula. He koe nau ia si hoa ai go manifesti mai I natula. Ka hapau e ke whakanatula anga I tau whakaukau ke hei ke make sense I tau me tau whai. Ka koe mea pete tau iku ki ai. Ai he usok oseane hono whakamore koe ke komson ko nina over he miliona. Nau wha miliona e wanga whafufua ko ke ngā ua na involved ke mo. Hena mi rere foi mahina e ono. O san koe ke whai, te gei tō taha ke whanongo I he whanua o whai ha mea. He una na wa upeo na identify mai, mata vai e term of reference na anga na tolu koe ke oange mawhai ia, ke nau hanga o tala mai ko hai to ton ke whailo. Ta mai peke na o mai reporti. Kai tō whai behe pure anga ia o aho ko ia. Ai pure anga koe na nau whakatau e waka. Whakatau ia. Peku uhinga le rei. E ki au, ko kakai to ko whanua tae ofa ia siokita.
Kapag kayo na-address ay report ko. Ko tau wakai fo ke ripoti ai whama opo. Ko se wa ke ngahi hingoa ko kakai ma'olonga a bite pure anga o ku mention na te ripoti ai hingoa kau taki, hingoa kau minister, hingoa au ke he pare mia, ko hingoa kau wai mo tama mo to taha ku loti. Me ha fua ai kakai ku na I loto ai. Ai ko e go ripoti ni na fa he taimi ko ia. Ko kakai pia hange ke taranoa ki ai, ko kakai pia tau kei whanongo pia nau tolu I he ahoni. Ka ko tau wakai at whoki ai, ka pau na whaka ilo ai kakai ko ni he kone o ku mensino nau hingoana nau kau he whai tutuni. Ko inga pa nau toki o pena toki whare hopo hao mai me ai. Ka koloa ku fie maari e kakai, mahino ke kakai mao e whamau totono. Solo, ko whakailo ko mea moni, ka koe whatongia lao. Ka koe ata mai le rei mo whakapoto. Kai tonke nau tō ngā ue nau tō he whonua. Kai ko hame ke whai he lao, whai he whakapoto mo ata mai mamai, kau taki. Ki au, ai loe te tau wape tau tō ki ai, ka koe process lao ia. Ki mua whai, hanga koe ni, o whakaukanga te mea koe ni. Hanga he poreanga koe ni, o whakatu mai e lao, ke activate ia ke Anti-Corruption Commissioner. Pea koe whatongia ne Anti-Corruption Commissioner. Ko nau ke nau hanga whakatotoloi, ai kau wharearea, kau minister, kau maalunga katoa. Kau risi mai I he ngahi corrupt practice koe he schedule koe o lao koe ni. Kau ai bribery I he whiri, election bribery. Hanga he pure angai koe ni, o whakangā ue kau mea koe ia. O siya pa nau o mai reo tala mai, kakai whonua, mo o mai hasilin ke kumai aka Anti-Corruption Commissioner. Kene hanga whakatotolo kau mea koe ni, o whakangā ue. So ke whakaukau koe pe kuia uhinga li rei ai solo. Ki mua whai umea koe ke o mai Anti-Corruption Commissioner. Raki whai he whakapoto ho nau whatongia. Ke oua whakangā ue kakai koe ia. Ko poi tatau peno ko tala noa kia hange ko toton ke whakailo. Yes, mon, foi mea iau mahino. Kai ke whai he pureanga. Kau toi ngari ware pau toi manuki ange. It's very insulting. Ai tau whakakau koe hopo. Instead, hanga nau toro vi ote ave tamai taha koe se aia panga pure whonua. Pange pure whonua. Ave tamai taha se amai me penolo kau whamauanga. Ave tamai taha ia whatawut mai ombudsmeni. Oke pe solo. That is an insult. Koe mea ko tala ko pe. Oa te mo, oa ke kautaki. O te mo hanga frite kakai. Koe mea ware. He ngari pe au. Maybe it appears to them o ware kakai. Ka koe hulu tua ia e nau ofa. Nau lau pisi. Eiki unau hik eiki. Ka o kuiai pe ngataanga. Ai kātaki a kakai. Aia ki au. Toi fu whakamaange. Ai me goko. Amanaki a tau tolu me. Perspective. Enkolo. Uhinga le rei. Ke whakapoto. O totoni au whamawanga. Pea ka pau nai tuku noa I bena tō. Oa awe whamawanga. Ka tuku noa I bena tō nau api. Kono te o mai gofo tu o mai ke nau toi whai tutuni pe ki he kakai na nau sianga pāusi. Kai ke itari pe he kakai. Kai utari ea. Kai. Ko tau tui whuk koe palo pare ma pēr na tau sio ai, tau tala noa whuk he asika, mo ripoti koe ni piven, pe tau tala noa he ngahi hingoa lahi koe ni, I he taimi koe ana, more ai ngahi mo ui fitu whā, o tau tui mahalo naka ke te loto kau ni ihi e kakai e koe ni, na wha amna ton naka ke nau nofo he sea koe ia, he taimi koe nei, whai e koe whelau aki mo
mo itaka kakai mo fai ko ai ke fai whakatotolo me hafua. Mahona o sepe taimina na opesi ka pau na ka ke unga au ya fai mea ko ni ke uhao. Ka ko ngā pō wala te na uhao pe na tolu ia. Ko ki aha me e hoka na tolu. Pe ko ki fōfōlo atu ko ni ko ahoni. Ko na te asi mai ki mua. Te hao pe o nofo pe he ngahi sea. Ku mawhai lahi au pito o ku ia na tolu. Ka kaunga ka whai fōtunga ko ia. Ka whai fōtunga pena tau tok sio ai i he osiko ne hopo bribery. Ai ke tā noa ki ai. Osi pe koe hopo bribery o tūri kau minista. Takai hake pe te whiri mai pe he pure anga. Ai kau minista ko aki. Ke ngahi ngā ue rei pe. Ke ngahi whatongia pe oku. Alo CEO i whe. Alo CEO i whe. Ai tau sa toria ku o kai koe foi mea ia whakaukau na e hoko pe he taimi koe pa os pa tau wako mea. Hangea koe ke tau wako tau tau piveni me he paloparema. O koe pe wha koe he tau sio he taini mi he ku tau repeat pe foi pe ten ta tau he tau wakai ki ai. Koe whatu tāmaki whuki a koe kai ke tauhanga whatontoni. He ka pahi kai ke hold them accountable. Ko mele wa hoko e solo ko i roi whatu tamaki taha ko ne hoko ko soko ko whatano mea ko i he operation ko o e ngau whakapure anga wai ngahi kau ofisa maulalo ko nau tolo ku nau whetu taki ko mo kau sia ina kau business taimi ko huai mea ko whakatau ere mono ha tama business ki ha tangata ki ha ofisa maulalo hasirini kene keunga kene private ke lava kene pite sistemi ke whawhaingo wha ene sai taimi a koe nai whainga kaa ia nai taimi a koe nai mahu inga ia tangata tonga ia hene i hono whatongia nea mo hi ike mo sisi ki wahe kau ke ilo he ahoni kai to ia i loto ia koe kai to ia i mea koe nai ui koe loto mate aki mate aki mea ai koe mate aki mea koe ki to ia ia koe haha no uhinga he nau sio hake nau tolu ke kakai koe o lunga ia nau tolu koe ke nau kei puke e nau tolu ngai values ko ia ngai value seti ko ne tifai ne tangata tonga iene pe he kai ke tau amanaki tau tolu ka hau rerei uranga ke whonoa so ko kau ia he mea o loto ke wakfa tontona whare o ko pehe monu ia ai whonoa he sio ke sea lolotonga he Piveni ko ke ongot. O mate mai ho audio. O ke ongot. Nga tapu ki mate mai ai ta whaaki ko ni. Piveni ko ongot atu pe ko ke mate pe.
Ai, oku malbe ko me o se tau taimi ka koe mahauta me te hongo fulu. Ka ku mo kataka pe ko ngā ki mate mai ai mea. Ai telefoniko te hu mai pe a pivene o kiloto ke lava ke tau. Ke wha ose ake ai konga koe ni e koe ni ku i loton. Hang ena ki tropo e neti mahalo koe mea na ki mate mai ai. Mau ke mate pe pivente pe ke whanau a tau ku ongo mai. Ikai, oku ikai ke ongo mai, ka ku tu oe kau ki Ei, koe ni oku ongo mai e messenger ai, ka koe e kapati o ke lampo ko lock in mai, ka ngau e ke pe ale o ko me messenger. Pe aku he kai ke lava na ole le whakata ka pa mea pa ke tala noa mai pe ko he mea ke whaka au se aku pe ta mi te fi. Ke nga ke sio nge ki ai pe ku fe. io kau whanau, kau wonga tuen. Iyo. O kuongo mai ai rea ka ore vangi ka ki hanga o ki tamate yang e. Ki an mi te mange mai ka. Ika. Ai maha ko rea ia ko rea mai me messenger. Io so. Iyo. Kon oh, ai kapau. Saibe, ka toki whaau stau e programa au. Okay. Kai mahalo ku. Mea peneti. Iyo. E kou i apoti au taimini. Okay. Malo. Kalpare ma. Okay. Malo e sa ia e piven ka ko nga kata toki hoko atu me he me agua be u fehu ina o mai ka usa he kona ku ke tu te ke alu ki malawa puna ke fok ki tonga ka lava ke ta toki sio ki he ke whakaukau ko ia ta te fito ke whakaukau ko ni uhinga oku ke oku foki ai tala noa ki he mea he. E kai mo kata pe ko hinga he ku
palapare mamai internet ko a piveni. Kai ke lava ke whakaose ki i toinga minite ni ma pe fitu kone toinga. Ka lava ka koutu mahalga wika hau te tau lava. Hange ka tau koe ni whia ma uia i he tuu koe ke wika hau. Te tau lava o nofo o si o whakalelei ki ngahiri poti pa ko wakahi whakwai me u whehu i hen. O ku whe mau ke ave ki ai. Ke lava ke whaihane tari ki ai i he polokalama koe wika hau. Ka ge, koe te tau ngā tai pe ai, ka tau toki hoko atu i he wika hau, he kona ku kai ke lava o hoko atu mau neti, kai ke lava ke tau te ongona, ai whamatala ko a piveni. Pako whamalo lahet ka teki motol, i he lava ko ia e tau polokalama koe ahoni, kai ke ngā tai whamalo lahet ke tau kau sponsor. Ko ki motol o ku mohanga fuanga i whakamore koe, i he e tau ngahi polokalama koe whakahoko, ka ku whamalola he tuka tiki modol i he lava ko ia ke mo kei sponsor e tau ngai polokalama. Tata le fito ki he tau kautaha ko ia finance, South Pacific Loans, Starek to Bow. O ku whamalola he tuka tiki modol South Pacific Loans, ngahi fia mao no ko toa pe, te ke lava o wakai i South Pacific Loans, ko e kautaha eni o kunau fuoloa tau opito, e nau toko ni i ho tau kainga Pasifiki, tatu fito tau kakai tonga. Ngahi no ke whainga whia maupaanga be to tongi ako pe ho whia maupaanga ke whakalawa ake hau whangi i ka venga whakalotu. Whakatau ake hau mea lere au ke whakatau api lava lelei e South Pacific Loans o toko ni atu ke te koe. Ka whika telefoni ena noa valunge au, valu, hiva valu, lava te ke lava o whetu taki ai. Ore ke hataha pe nau kaunga awe, te nau lava toko ni atu ke te koe. O tatau pe ka pau kai ke ia Starek Tupo, ho nau office ko i Manu Ringatoni, pe ko office ko na he Cavendish Drive i Manu Kau. Tala noa pe ko ki he kaunga awe, te nau lava pe o le whakatonga, ke whapapalang. Ka puke whia mau ke rea pe ka Stareki, pea ke talanga pe ko te nau lape na tolo o koneki koe o tatawa pe ko fe tu o kia Stareki i mamani e lava le rei pe he noa valunge au valu hiva valu o koneki koe ki ai ke rea kia Stareki tu po ko fika ia whamo ui noa valunge au valu hiva valu koe tau wharekai koe ia koe Heaven's Kitchen o kulava le rei pe mo wharekai ke ota mea i hao whahinga mea kai pe. Tatau pepe koe seafood ki hao whahinga kātoanga o ku tuu mo lau ai wharekai koe ni. Koe wharekai eni o ku lahi ngāwe aki au i e ngahi mea o ku whakahoko koe hinga heku uifo au pito a e nau mea kai e nau mea toko ni te ke lava pe koe o ota hao mea kai me ai, hao mea tokoni me ai, ki hao whahinga kātonga. I Heaven Kitchen, o koe ki wharekai a ngomatu atonga, na i ota huhu pe wharekai, te ke lava o alo pe ko ewa, po hape whainga taimi, te ke awhia tuai, o mau mea tokoni, tuk tāpuni na tore hongo fulupa uri. Ai te ke lava pe o awhia tuai, whakatau hao mea tokoni ai, te nau loto fia, ke nau whai, ai ngawe ko iama au. I Heaven Kitchen, whika telefoni ko noa ua ngā taha ua fitu. Walu ono hiva ono. Noa ua taha ua fitu. Walu ono hiva ono. Ko e whika telefoni e katua sila ko whika fitu taha F. Portage Road i loto o tahu. I Heaven Kitchen ko e wharekai ia ki hao whahinga fie mau seafood. Te nau lava o wheau ia maau. Ai ngahi fie mau ko ia. Ko tau wharekoloa wala. Page Fashion Store i loto nuk alofa. Ko i loi ngahi taimi whakatau lahi mo nieni ki whanau. Ko e wala ena o ku osi. Nā toki a oa te tau uta. Ko e atu peke whakakato. Ko e tau unga ko ngahi uta ko ki mua. O si whatau pe mo tolo osi. Pea kona te whakafonu atu. Ke lava o mao pe wala ho whanau. Ke whakame i sapate. O nā ke whakatotuai. Waberewa ki ai. E ko tui ko e pe mua ki ai. Mao kono wala. Ke whakatau wala ka ko tau tui te mo whiunga pe. I he ngahi wala ko toa ko ena ku oswawholau atu o whahu atu ki he Page Fashion Store. Hanga ko ia ki he whare office i Taumo Piau Building. Pega office ko ki alo tongi uhila ki ai
te ke lava o mea tuki ai, whakatau ha wā tori mo whiri ai, i he page fashion store ua fitu, tolu ni maono. Peko walu ono, nima tolu ono. Ua fitu, tolu ni maono, peko e walu ono, nima tolu ono. Ai page fashion store, lava kureba ki ai, tori mo whiri ai, ke heke siena ki he lotu, whitonge hoa ke si ke ngai whenga heke swawuofa koe na, tuku atu e heke koe ki whaatui, ka e tui haki heke swihena koe todo atu. Ko suspenda koe na ku ngau e koe ki le tai ake wala, tatau pe kaure ka makakai lalahi, mau ko doa pe mea. Ke iai pe mo tau pro cup, pe ke ngahi su, mo ngahi wala ke heke hepe, ke lava pe o mau ko doa tu me iai, pe heke wala koe ka kai whiwhine, mau ko doa pe. Koe, adu tau live stream, o ku ke tu aket pe ka ting modol kainga, tau live stream, te ke lava pe o whetu taki mai ka pau o ku ke whia mau ke whai ha o live stream i Nusilani, ku mau lava le rei pe ke whahoko atu e live stream koe a maau, whetu taki mai pe ane pōna o ku whahoko live stream e mea whakaeki, ai whae, pe he ke toko nā ki we ke kaha au ka ko ngā ku pau ke whetu taki mai o puka. Ko ngā he ku kai ko koe pe ku ke puka o mea ku whea mau, ka ke whetu taki mai ke puka ke lava ke mau. A whainga maarie, ka mau lava atu o whahoko ai live stream ko ia ke lava o hulu ai ngahi ata ko toa pe ku ke whea mau ke hulu. Tatau pe ko hae whainga kātoanga o ku ke whia mau ke whakahoko, pe koe birthday, pe koe graduation, pe koe lava le rei pe ke whetu taki mai, pe koe putu, pe koe kātoanga whakasiasi, pe koe family reunion. Ko whia telefoni ena, noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, ke whetu taki mai ai, ke ta puka aki ho live stream, kau toki lava atu au, me mautimi o whahoko ai whaita ko ia maau, hulu ke lava ke mamata mai ke ai, si o family i he ope. Ko iai, ko e live stream, mana tui, nai ni ina nau tala mai ka au, ko live stream yenu ke wha tala noa mai i ka, ko polokalama pe ia o ku lava ke tala noa atu ai, ko live stream ia, ko polokalama ke he pe ia, ai o kupau ke ola tua me mea whaita o hulu aki ho kātoanga i he whaitu ko ke iai ko live stream ia ko whai ko Nusilani ko lava lei ai live stream ki ai te ke lava pe o whia mao pa ke whetu taki mai i Australia te ke lava o ngawe ake live stream ko ia o ku tehena Filondes ko e noa wha ua noa hiva fit wha anima whātaha noa wha ua noa hiva fit wha anima whātaha a whahinga whia mao live stream ha whahinga whaitu upe i Australia te ke lava o ngawe aki ai whika telefoni koe nā whetu taki kia tesi tene lava o tokoni atu kia te koe i he whia mao live stream ko ia koe ngahi tu aki pe ia o kulava ke umanatui ke o atu ke i he tau polokalama koe he ahoni me whakatawangi te mou mao ha weekend lelei i he weekend i koe ni ka tau toki whelongo aki i he tau polokalama ko ia o e wike kaha u o whaat ka tiki moto. Emo oni e la